pinikar bi Anglong Tv9 news kilang aradono phansme kardom pipaju panil pinia berta thanbang nelimen mirdan thangjupi tangte non ki bertang ton pen arj ponikha Lukhimi juri sarthi rong pha rong along Christian Gabra Krek Thom aning kando detta thang ta kaching thurabela Pinini phaing korahini Lukhimi juri sarthi rong pha rong along Kidam tang ning kan Christian Gabra Krek Thom pen non surihini rain korapli aduya hoya lam hai hoi pen dang lok kaprek asaya mo lokachari la pen rong ru kaching thura mo hai hoi council kachari mate karbiang long ke thek kidinga tum kilang kapang previa jok aduya hoi kedo karbia tum mate lokho jana jeng kedo atum jasimet ason kisung ka chitong na piniar ni anta kisung pen karbiang long ke thek kidinga tum bangso kisung pen pajok thek thela tangte karbiang long council kachari ake hai cm dr tuliram rong hang ki pu meeting along tin kaning jever karbiang long along leke inch is sita pithek the putangte pini konat lo kacherai ang thek radatum ke thek long anparta non dwar baguri local mac education em ake hai richard tong bi to kokta pini lokhimi juria long lokachardia hem kavidet pera jok bihek amung maratum banga diman long si lok chardia phan kidamna pimpor dammi aphong tina election aprang lote vote ke hang kidam bonta serang hoi long lok lote kidam atowar chetene det ason quality education pu kipu dam ke kaching thor dam dolo karbiang long along anparta aduya hoya lam sitame kedam tang surini rakre phoning kan ake hai richard tong bi vdc chairman ke klema hot nijong cmac mandel lote ahoy nang tumaphan ahoy nang plak pi vek popusi hala so hot ranjit krolapen kirihan se bopong singnar hada ke dwara da phan chichak teka bontanon MACEM mandet pen ningkan ner kepleng tangno sita rada phan alam chak chitene de Lukhimi juri pen mongol singko karbiang long tv9 news Kardom nili men rupirom farpi nili 2003 ningkan pen sinili pen omor singrong farlong lo thanun bom le he bon sita me la dam bom sinon 21 an lo nil tum dan ningkan ning koi reisian le he iskoli than tang bon sita me em sar sta me pinianian sta me dang sa thirong farlong sta me wangwe la pen ge koson si rong school ki do nei ma mante irong long school do wek nei pusda em sar sta me matha thi delo sta me ge rong sar sta me phi ki piun e joini pening an ki school bon ing nang kok lo lasi alang list sta me chi mathara non mat prap jin pen sa thirong pharong wangra school ki pije phan alang li minamat wangra nang chilang sonte misen pu pusi chuning ri lo la penili tum dak bangsorong jajar hobidha posta mini tum long le pin lang non hem pencheng lok non sarkar ke ron hem hitam mini tum dak hum da long le pin lang apen ke nili tum dak kisuman la border sini tum gidolo la asa gulaghat district pen tum karbenglong border se gidolo pen a hoy sita mini tum phanjori nang thik pipe non puta angke bang ke na pet lok lo la sini tum ke ju karbenglong he dolo ma thoi se dolo ma chu putha ke delo so a hoy pulote nali tum council sor se na tum ke thek ding tum sila so hoy sita ni lang ponang po la pen ke ni tum dak jitu anke la jitu sang keron posta ni tum dak ke long le delo la pen thoi nat si ling rong lo ke ni tum ka border lo chu putha ke delo ama se na ni tum si puthek po la bangke na ni tum seneng sai lang po lai hobidha ke long na ye hormu an sita me ni tum jo prabdin pen ke long po ni phan ke na li tum la kar benglong thomas kam sil hin pe tam ni tum phan jo ni lang ponam po a hoi pen cheng lok la pen kijuna lang la pen ke tok lang la hem sita me ni tum ke long paprap jin je phan na li tum hen pen ni tum phan ni bor ipon sonte me parpo posin ni tum jo ni tum em sar phan sita ni tum rat hoi pen ni tum chuni poni lo hanjang lang solong ria mai mate karbikur phok krong sai mai ke paman pom
Pini arua ceklo ni pain korahini lakhan korap video pani constituency ka parlo athak arnam lang PSGP no binti so hemalong karbikor pho krong saya mai ke paman pon bangso krong saya mai along juna singrong parpensi mai chari pon lapen jan som tisu ahin pen mai ke pha lam the lapen alohi sitame pachini pon lo lapen bangso mai long bare min ti lapen anparta bain koi so se rong asaratum chetong dunsi mai ardi do chot pen ingi pon lo labang so kar bikur phokrong saya mai long rong group hawar hapat anso se kapaching thur paklar pon thuchia phan pura athakar namlang pi kar bikur pho arpu kimi sitame chingwai pon thulo bangsor pu kangwai pon lo hori lekthea phansi mai phuar pu pet pon lo lapen bikrom kathar kongchun bang arpu pek pon lo lapen bangso mai long penang an rong asara tompe rong rup paklar jia phan chingki chethan ponsi mai ing samchin pen pachon pon tangte puthot lam thele arju konthusna arnam lang pipen thorom terang karbiang long Tv9 news athakar nam lang pi arome aprang sing yello lasi halasu penangan kaduri mate ki uni sonang thek dosi pini ri sapur mate mepu arpu kadogo bi kachela la bangsu program si maneso amesi deng ponlo si akahai nubin disu sorgaremra hemsini tumnon singwai bo kachingwai da kichu nojo si arpu kadogo ni tum si bagalo non pining ben arpu kepek pon la ke amepu ke jonasing rong pi mate huri lekhe jonasing rong pi dim si huri lekhe lo la pen ke achun bang ke bikrom kathar la lani ta rong sarsu pulo hala huri lekhe puta rong sarlo la si alani tum mansini tum nin si thepon lo non mangala thaka namlang pi ang kangta la bangso akar bikur pho ame bang ke intang kring ben klemun thekpu pusi nin si thelo la pen serap si tudum pu pusi ni tum rong sar sor gargamra la pen mikal mithuranta serap dunlo ning the dunlo je claim pangtang pon thekpu la pen la central committee mate hawar me longri me atum along anta serap si tudum pu pusi ni tum ning si thelo la pen ni tum tabor ipon bompu pusi kado e phanda lam chak si pidunlo nilimen ke Jameson desu apado bani athakar nam lang pi ram ti soro karli tang sang pi basapi teron pia phan kachiki mo jai me ke teng pon lason si apar chingthong oklok pi be arong amekar akihai rong asar onching be achor basapi teron pia phan ni phain korai si arni kachiki mo jai me ke teng pon lapen laso kachiki mo jai me ka hot aman ke doge theki ting alohi sarpo rong asar atum an chetong dunlo lapen donra patum anta laso mai aho chetong dunsi ardi chepi dunlo pusi pharangke ka homri dun ahot nang pachini dun lason si kardi tang basapi teron pi asomar bangner kep dulo lapen ke alang dike inut rong arlo asong japi mate gangbora pi lo pusi pachini pon lapen an parta alang li rengti ka ho chitame rong arada phan kanghon thepi khangjang pusi nang than pachini dun lapot si piniar ni kachikimo nang koklo pusi pachini pon mon sitame alang li che the thi hek pen an joksi alang li hem arit lapen kapamote kang asomar lapen adona rabatuma phanta che ukang si ningkan surini ran ko ra ke thom aruni phain ko rai siarni alang li heloving adim sangket chu endam jui lo pusi hadaga hem tu na tumpen pharangket ka humri da mahot nang pachini do totang te pharangkya bitunga tuma phan oklok pi be rong amekar parvi sing nar ahin pen kachoro alam thele arju iksna chingthong pen klimson nar karbiang long Tv9 news ani litum la daka hemtun si pen ni litum la karbiang long Tv9 news atum phanan amate abitung dum phanan sameni tum choro lo la anil tum hanang humri thek apot ni litum la dak ni litum la ni mate sangti basa piteron pi alang ni phan karli tang mate pineng kanisi ke pleng ajai mek sedeng pon along alang li
tum nang chetong thek mate nang khomri thek apor lang tum phan chorolo kado we korte news tum phan an stame chorolo la so kelang arat tum phan an stame nili tum lang pon po besin nili tum chorolo aposin nili tum la so kimo ajai mek along nang alang litum news channel la bitung dum pen tum phan khomri thek apor alang tum phan choro par piglo te nili tum tame dadak isi dak arong apa sapi alang di nili tum phan nang chi o te kang bu pen rat phan ka chelang pon ni tum hana kang hon pon ajai ni tum dala si pin yar ni la so jai me ke deng pon ge la ni tum da phur kimo mate si kimo ang deng ni tum deng pon nang kok lo Panbari Jamindar Tirang Arong LP School along Kitter KR Hiji Meme Anpin Isi School Hempute Kang Thier Jersey Thek Ponlong KL Sitanon Ladak Lakhan ko rathok duwa bagram AC constituency kaparlo Panbari LP School along abangke ke Thek Long pen sitame manghu meme pen Hiji Meme la pen isi ka manghu meme alam abangke la puson hello ma Lapuan kahiji meme Anglong sitame laso school along SMC a committee atum kachilang dunde det benajo isi jongda meme lapen lo than bang mate teacher sitame Theklong ledet mate ke klem binong lo maputa jongda meme lapen erong a school intang nangji bulote lapen mesen nangji bulote SMC a committee atum sitame upi ko sonma kiduk kisong lapen dang lok pinang an kachilang dunang ji akinang so thekpang la sila hai huya bangke SMC a committee atum kachilang dunang ji akinang so idung hera school jongsi misen pulote nang liso mar sitame akahelo kapachar lido job plot ko la pen lo than bang mate teacher atum chewang be ma wang penta lo than ma than pa me ma la hai huya bang sitame kachilang dunang ji akinang so la sinon ladak Panbari LP School along Kitter KR po alam po ana hokma lang ikha. News report Anglong Tv9 News. Pinia berda ke lang si intong pon ikoklo dumi thangmi.